Sibingelele sikwamukele kwi-channel yakho engonqa phambili ithi igama kuqala ninokho uPastor Oningi Sibili la sibashilo udokotela kumsima ngokuhleza nje ngolwazi sibisi liphakele wena. Angivele ngiqale la ngixolise kakhulu kubantu ukuthi asikwazi ukubaphendula ngendlela efanele ababuza imibuzo ethize ngenxa yokuthi okwamanje iy'kole zisemaphetheni ukuthi zivalwe kuphothulwa i-2020 academic year calendar. So sibhizi kakhulu njengoba ngingakuveza before ukuthi ngiyafunda ngisesikoleni njengamanje. So u-2020 niyazi ukuthi uphazamisekile last year sikwazanga ukufunda kahle. So manje bazama ukuphothula lo nyaka. So iy'fundo zisiqine kakhulu umuntu uzama ukuthi aphothule zona, kodwa ngiyathembisa kanjani kuyothi makuzithi mhlawumbe ngomhla ka-17 March sizobe sesiqedile konke okuthinta iy'kole zokubuya kwini ama-question eninawo uzongiphendula one by one ngiqede. Uma umuntu umushake kule channel siyabonga kakhulu, uma ukuthi umdala futhi ubuya isibili noma usuhlezi unathi siyabonga kakhulu futhi uNkulunkulu ekubusise uNkulunkulu ekulonde. Izake usilalele njengamanje sizokhuluma nodokotela ukuthi sikhuluma nodokotela Sibingelele. Ngibonga kakhulu ukuthi ukufika kwakho. Ngifuna la udokotela sibheke la ukuthi mina mangikhula sikhule kunabantu abaneziphiwo nje zokusebenza ngemithi, kodwa uthola ukuthi abakuthwaselanga lokho. Usebenza ngemithi uyakwazi ukuthi abantu beze kuye nje bathole amakhambi esintu athile asuke bebadinga babalekeleleke. Omunye uthola ukuthi usebenzela inyanga ethile ukugaya imithi ukuthi ayelekelele leyo nyanga leyo ayigayela imithi engasho ukuthi mhlawumbe ugedla ulekelela leyo nyanga leyo, noma ugedla usesangemakhambi esintu nje yedwa ey'mele laphayana. Uma kufika isikhathi sokuthi umuntu kuthiwe lo unedlozi, njengani njengodokotela besintu niyakwazi ukuthi hayi lo idlozi elimphethe noma idlozi elimngenile elobungoma elokuthi ayothwasa, noma hayi lo unedlozi lokuthi ufuna abe ugedla nje, noma unedlozi ukuthi angalekelela abantu abathile mhlawumbe ngamakhambi esintu kodwa yena abe engazange ayothwasa ngendlela ukuthi ufuna athwase, noma uthola ukuthi niyabothi hayi lo hayi ufuna yoba isangoma. Uyakwazi ukubona lokho kwenzeka kanjani, noma umuntu umefika nje vele hayi lokho kunedlozi hayi akathwasi. Bakhona abantu abafikayo ukuthi akufanele athwase futhi. Ebhuti asinkululeke nje kancane nani mavika yasemakhathi emakhaya emafonini nenu nanihleli khona ematekisini etimotweni ubaba Msimango lisenimjwayele niyamathi labangadiko labangangadi bacala kungibona landelana i-channel ithi ingozi. Futhi kwenzeka kanje angicale la emntwini nje ongazi lutho. Tholakala ukuthi nangu umuntu ufika la ekhaya ugaya imithi, ufika la ekhaya mina ngiyinyanga njengoba uMsimango ligedla ngithi dobhela umuntu la stradini angilekelela gaya imithi. Futhi kukhona asibile nje emva kancane endulo, kukhona abantu endulo abomkhulu bebaganga mkhulu bebaganga gogo ngendlela lebaleke kakhulu. Namhlanje lento abantu abayazi lento ngizokhuluma bezwa bethi, kodwa nangabe unesiphiwo esithize uwayibona ngicabanga baba ubufakazi babo. Bakwenteka kanje bekuba neinkomo ekhathi ekhaya nembuzi, thothi ubaba uyayilusa le nkomo zakhe zishiye ngumkhulu la ekhathi ekhaya. Kufika umuntu nje ohluphe kuthiwa lusa nayo inkomo nazi la ekhathi ekhaya. Nawulusa le nkomo la ekhathi ekhaya sokuthola ukuthi wena kini la usuka khona ngenhlupheko yakini umbethe abantu abadala la kuwe. Nawufika la kaMsimango asiyobuka into takho ngoba awusumntwana wakaMsimango, sokuthatha njengomelusi weinkomo. Sithi Xolane uzolusa na inkomo ngenyanga bokunganamali that time. If balandeli bangimamela kahle bokunganamali that time kuthiwa ngizokubhadala imali. Ukuthiwa Xolane uzolusa na inkomo kuthathi nakuphela umnyaka ngizokunikeza lithokazi elithize la kule inkomo noma izinyane lembuzi ngala imbuzini. Uluse le inkomo na lembuzi ufike webhayi kanti le dlozi lakho uphumela lokini ekufanele lisebenze ukunyanga bakho linamandla ngendlela ukuthi solithatha kulenye level nawo. Inkomo zami nenkomo zakho wena ungemelusi wami thothi ezami ziyafa ezapha zifi soba nesibaya kudlula uMsimango, kanti wena uNkolane nje umeme abantu labaphansi. Sokufika webhayi kuba nomona kuMsimango uXolane manje ungidlula ngesibaya futhi sengingaqolane la ngingashaba ngisasika uMsimango. Ufika webhayi singiyubiza njengomuntu nje umelusi ukuthi hayi namhla ngihamba nawe sigangeni sofuna inkomo, kanti lesigangeni lengiyokubulala. Kanti Xolane ndina sogangile endaweni washiya ondlebane
ukuthiswa wondleba boveza ndlebe lo mntwana ngoba ngithi akazi ubaba khona nje umuntu into evelile it's whereby lo mntwana nakhula lamandla akho onke qola nalesihluku sakho sonke lesisenzele thina bakaMsimanga sivele kule ngane le ngane kwenzeka nqolane ina 2 etindo la ihamba khona inenhlanhla inemadlozi kodwa lamadlozi ayikhona ukuwabona ngoba lamadlozi aqishwa aphila so kufika whereby lo mntwana uyofika naye kwendeka similar but not exactly the way wendeke ngayo so uyafika yena uyahlala ebantwini bakhuleka baba nenhliziyo enhle lo mntwana uthi nagaye umuthi athi nje aganda athi ayilesihlahla lesi ngisifanisa lesi uyothi uyafanisa yena ngisifanisa lesihlahla esithisa kanti ushaya intweni ngiyobona mina kumsima ukuthi hayi man lo mntwana lona man wagaya izinto phela ukuthi lokufana lokungungu ukuthatha emfana umso wabani wena ubuya kuphi asina sidlala siporo sakhe ukuthi angeke ngisithole baphetheleni ngoba la kanti kwenzeka lenyakanyaka bengingekho then nawe inyanga ehlanganiphile uyinyanga enemoya lokukhululekile uyamsesha lo mntwana lapha entweni takho lo mntwana wenhloboni lo na uthola ukuthi uyinyanga so uyamthatha njengemntwana daswaye abantwana abaningi ngathi mina ngokuzalwa ngokwengadi yami mina ngwakaMsimanga but mina ngikhulele kaShongwe kodwa lo muntu uyinyanga uzibuza ukuthi kuye kanjani ukuthi kaShongwe bamkhulise emntwaneni bamkhulise ebunyangeni lo muntu uyinyanga nakhula lapha kaShongwe umlungisela impilo yakhe yokukhula kwesimo sakhe sengadi wamlungisela impilo yakhe yokukhula kwesimo sakhe sebumoya believer mina lo mntwana angeke abe sangoma angeke abe ngumnguni uyoba ligedla shuthi umuntu owazi amakhambi exactly babe nalele athi nje kancane nalele la kuye kunezinto azibona wena lo ngishaba ngeke uzibone ongazifunda futhi kuye lo mntwana lo lakhathi ekhaya uva kuthiwa la ekhathi ekhaya babe kancane nje kuthiwa la ekhathi ekhaya kunedlozi eliphila kodwa ledlozi lafika lifile libe litenta samfukwa so umuntu owugedla akathwasi ba kwenzakala kanjani le mithi yonke la senza ngayo kwenza uyiboniswe ebusuku umelele nawulele babe bakhomba ukuthi lokhu nalokhu ngike ngakukhuluma nje in the last video not last video phakathi kulama video sihlala siwenza ngithi now ngike ngakhuluma ngale nto now uligedla imithi oyisebenzisayo ivela ulele ngemibono umuntu angathatha isicatha athi mina lo muntu lona angibekise kanje athi ukuthi umaguqa nempinda ukuthi uyogeza or ukuthi uphalaza kanti kumsimanga umaguqa nempinda ngaguqula kwespade that's why igedla nesangoma there's a high level between igedla nesangoma sangoma sathi ukuthi nangabe umuntu ogeza uyohlala ukugeza kuye ligedla lo muntu liya swipe lo uthi awungena emlonyeni ligedla uthi ukudlile ungafi uvuphile ube namanye amandla lakhithima so uma ufa kanti ubugedla lesiphiwo sakho siyandlula futhi ebantwaneni bakho nabo bathwasi futhi baqhubana nesiphi kuba uba yedwa babe ugedla ufana nobukhosi ufuna umuntu avuleke kahle engcondweni babalele emakhaya ugedla ufana nobukhosi ekhathi ekhaya angayidi inkosi libe yi2 inkosi iba yodwa nasebugedleni uba inkosi uba yi1 ube the chosen one kulabantu labalele noma bangase bakuphuqa left and right ngeke ngakubekisa ngami nema viewers emakhaya ne video 1 lento ngikhuluma ngayo namhlanje ikhona ku video 1 I still remember lento leyo kuthi ekhaya mina njengomsimanga ngwes11 kumama oyi1 kubaba oyi1 ngibe khona nabafowethu kwaba khona ukuklashana ukuthize ngalento le la iphila la kumsimanga namhlanje leli dida abantu la kumsimanga namhlanje kodwa nami ngokufunda kwami nokuthanda imisebenzi labamhlophe ngingayi understand kahle le calling yami bengijima kulabamhlophe kodwa kwafika isikhathi la lento sengihlasela ngamandla and labo bantu sekutholakala ukuthi sebalele baguqile ithambo liphukile liphukwa yini na nginomhambo labafuna ukuhamba ungasinge wabo if you are the chosen one you are the chosen one noma ungayenzani noma ungabana noma una million buti kushane ndo phasi ma million waqeza wonke yeah no ngiyezwakala so ngamanye amazwi uhambo logedla nje lulula ukuthi babonise ngamakhambi esintu qeda ulandele mawufuna ukulandela manje kwenzakala nini umuntu ongafuna ukulandela ubizo lalogedla usho kuphela le mali athina zalilandele ngidakubethela bhuti nangwana mali nayi la ibhlungu khona
yakushaya lento ngoba inkubela ungaba siwengu khuluma ngemuntu onganalutho ndinda la stratini khona labo mama sorry kusho kanjalo baviyaza ngisho ukuthi uthatha umama wakho sola kulesimo ubaba wakho la kulesimo kodwa ngizokubeka gqame ngifuna ukuvula ingqondo lapha ekhaya khona bomama labavuka ekseni bayahlala esportini nethi nabavula igate lo mama uyangena athi ngicela ivisa sho lutshwala lokuthi ufuna ukuvatshwala ukuthi kubili noma bukabili ngilesimo leso wena walahla i-calling yakho ofuna i-calling lengasi yakho lento iphushela emavalini la angasimuhambo wakho afathi kumhambo lemibi ungendeka ube simumu waza lokhuluma uvaleke umlomo ube simumu ube shosha uphuke inyawo ube nje into ethize because labantu labadzala labalele bavuke kuwe wena umsebenzi wakho ukuthi usebenzele ingadi yakho wena the rest batatendela bona injabulo yakho kubo etadleni tabo. So wena nje sesiphetha nje in short in few seconds dokotela ukuthi wena uzibothi ubizele kulobugedla kwenzakaleni uphuphile waqala wasebenza noma kuye kukwaba nabanye abalaphi bendabuko abakubonisa ukuthi ayi wena kahle ufuna ubugedla uthatha nasi isikhwama noma kwenza isikhwama kwenzakaleni uhamba elandela imithi wayicabela futhi cha baba ngidayibeka igcame futhi nalapho mina balandeli emakhaya nasethi mafonini nisibona la nisibona khona mina bengumuntu wama construction but ngithatha ama construction uPetros Mtsipa nginokufihla lokho ndokubeka clean and square noma ngabe ukuthi uyakubona naye uyangathi nami ngiyamathi bengumuntu uthatha ama heavy construction imiliyoni angifundi ngebunyanga ngifunde ngebunyanga ngiyazi from kulomsebenzi kande ngiwenza kodwa because ngine calling mina ngingayiboni bafowethu abadala bathi i-calling ingakubo ngalandela lento yami kodwa isiwe by la madlozi khona sekusebahambile bonke laba emhlabeni sekabathethe angishaya nami ngethi indlela leti matima ngahlala phasi ngaphompa umsimango wapompa ukuthi yabona manje kuyaphezulu nokuyaphansi kuyefana manje kanga uthi ngagive up ngempilo ngithi impilo sengiphelele ngempilo kodwa ngoba nami ngangizange ngahlala ngarelaxa ngivumele isimo lesi sengiphushayo ngabe sengiyaphuma ngiyagalutshe ngifuna kwathi bathi mfana ufunani lana ngoba wena ungenhla kunathi wena ufuna sithe kuwe sitokhala kuwe shayitanda kuwe kuletinto lothi uthwele lamhlanje wakho awukhulule labantu abadzala laba la kuwe ngihambile mina ibhuti tissue ngidlile mina ngokuhlupheka kwami hayi umuntu etofika khalise tshomane athi yena sengithwasile mina sengiqedzile konke kwami kumnandi mina ngihluphekile ngilele esigangeni ingathi usingaphuma ngishone kuphi la kuzobele balaleli yona besikhuluma la echaza dokotela ukuthi ubugedla busebenza kanjani uqala kanjani yona besibheka ungakhohlwa ukuthi uqhubeke usilandele kakhulu ukuthi lo busisi bonke bakunene.